Ja sam jedan od onih koji baš nešto i ne vole Audi. Svi su mi nekako isti i nemaju jasan karakter, a originalnost i genijalna tehnička rješenja izgleda da ih poslednjih godina pomalo zaobilaze. Međutim, ja sam također jedan od onih koji moraju da priznaju da o kojoj god kategoriji da se takmiče sa konkurencijom, Audi modeli su uvek među najboljima, ako ne i najbolji. I izgleda da je takav slučaj i sa novim modelom A5, koga ćemo danas upoznati malo detaljnije. Ili ovo A4, ne znam nije, onako su mi svi isti. Novi A5 je ono što je nekada A4 bio, a budući A4 tek treba da vidimo. Možda na prvi pogled ovde ne znate šta je novo, jer, kao što rekoh, svi su nekako isti. Ali nemojte donositi zaključke prerano. I limuzina i karavan su oblikovani drugačije, utegnutije neko ikada pre. Zasnovani su na novoj platformi, koja upravo od modela A5 postaje baza za čitavu generaciju budućih Audija. Jednake su dužine 4,83 m, ali su tako atletski građeni da deluju daleko kompaktnije. Čak i ja moram da priznam da mi se ovo sviđa. Moram da priznam još jednu izuzetno bitnu stvar. Sviđa mi se kako se A5 vozi. Ovo je veliki automobil, ali deluje nekako tanko, vitko, lagano, uvek spremno. I nije ovde reč o ubrzanju ili performansama, nego o izuzetnom trudu Audijevih inženjera da upravljački mehanizam bude što reaktivniji, da se skrati vreme koje prođe od momenta kada okrenete upravljač do momenta kada auto prihvati tu komandu. Kažu da je to rezultat odluke da se elementi upravljačkog mehanizma montiraju direktno, kruto na šasiju i da se stabilizatori oslanjaju učine krućim. Da li je to tačno, ne znam, ali rezultat je očigledno dobar. A5 se ubacuje u krivine pun želje da ih zagrize, a opet nekako kao da igra na vrhovima prstiju, stalno spreman da vrdne gde treba. Neobičan i lep osjećaj u isto vreme. I potpuno jednak, bez obzira da li vozite limuzinu ili karavan. To je suštinski jedan isti automobil. Namerno sam odabrao danas da vozim karavan jer je to prava kombinacija. Kada znate da u sve što ste dobili na prostoru niste izgubili ništa u vožnji, a to je zaista retkost. Najbolja vest je da je A5 automobil koji ima isključivo motore sa unutrašnjim sagorevanjem, i to benzince od 2 i 3 litra sa 150, 204, odnosno 367 konja. I što će kupce u našoj zemlji najviše obradovati, tu je dobro poznati dizelaš od 2000 kubika, čuveni TDI, koji ovde razvija 204 konjske snage. Verovali ili ne, to je ujedno i najveća mana Audija A5. Probali su dizelu da podare blagi hibridni sistem, pa elektromotor dodaje 18 kW, odnosno 24 konjske snage. I kad idete baš polako, može da vas vozi samo na struju, što je karakteristika onih velikih hibrida, a ne ovih blage. Dakle, sve je to sjajno. Međutim, sva ubrzanja su nekako umekšana. TDI na punom gasu deluje neodlučno. Brzina raste, ali vas ne lepi za sedište kao nekada. Imate osjećaj kao da se više dere nego što ide. Na svu sreću to je samo osjećaj, jer od 0 do 100 stiže za 6,9, odnosno 7,7 sekundi, zavisno da li je quattro ili je prednji pogon. Da, tako je, i to su zadržali. Kakav je to Audi, a da nije quattro? Maksimum je preko 240 km/h. Prosečna potrošnja 5,5 litara po fabrici, odnosno između 6 i 7 po našim merenjima. Karavan, pa još dizel, pa još quattro. Život nema mana. Mada, stići ćemo i do mana, samo polako. Pre toga, svi koji očekuju klasičan Audi dizajn i u kabini bit će malo iznenađeni. Ogromni panorama ekran ispred vozača, pa i još jedan ispred suvozača, čine takozvanu digitalnu scenu, pozornicu na kojoj se sve događa i koja dominira interijerom. Kao što je priliči duhu nemačke kuće, ništa nije šareno, niti napadno. Naprotiv, sve je elegantno i dobro odmereno. I neće tražiti od vas da učite da vozite iz početka. Prostora naravno ima dovoljno, gde god da sednete. U karavanu nešto više pozadi nego u limuzini, ali to je očekivano. Sve je na nivou koji očekujete od ovakvog automobila. Dosta je da vam kažemo kako vas automobil u ključnom trenutku parkiranja sam podsjeća treptanjem gde su dugmići za retrovizore, ako zatrebaju. Mada, kada smo kod podsjećanja, ovo je lepo rešeno. Na osnovu podataka sa navigacije, A5 vas obaveštava koje je sledeće ograničenje brzine i da li je uskoro raskrsnica. Nemojte se uzdati u to jer mape u Srbiji nisu savršene, ali je to dobar orijentir. Svakako, Audiju A5 ne manjka bezbednosne opreme.
Kao nekada davno Mercedes E-klase, tako i ovaj automobil ume sam da stane i da vam spase život ako tokom korištenja adaptivnog tempomata prestanete da reagujete. Evo ja sad ne radim ništa, auto prati linije i kada vidite da ja ne preuzimam upravljanje kao što mi on traži, on će pretpostaviti da se meni nešto desilo, da sam zaspao ili da sam izgubio svest i evo uključit će asistenciju u nevolji. Sada prvo malo me cimne kočnicom, pa me cima pojasom, pa me cima još kočnicom, pa svira, pokušava da me probudi. Ako ne uradim ništa, on će da se zaustavi, da svira i da trepće migavcima okolo, ne bi li nekog drugog upozorio da priđe da mi pomogne. Imamo reči hvale i za nekoliko detalja koji nisu tako česti u autoindustriji. Pre svega, možete da podesite zasebno osvetljenje svakog od 3 ekrana. Evo recimo ovdje imate tu opciju, pipnem ovdje centralni ekran i svetliji ili tamniji, spram toga koliko mi je važan dok se vozim noću. Dakle, ja time određujem koji ću pre da vidim. Možete i da podesite takozvani svetlosni potpis prednjih farova. Kad smo već kod toga, napred su Matrix digitalna svetla, pozadi također LED svetla sa ukupno 360 elemenata. Sve je to vrlo luksuzno i upečatljivo. Pogledajte i ovo, takozvani režim autoškole. Dok vaš podmladak ovdje vozi, vi sa strane kontrolišete šta radi. Tu pipnete i ovdje vidite kojom brzinom ide i da li je dao migavac. Mada što ga ne bi dao, ne vozi BMW. Pohvale idu i na račun položaja vozača, koji može da se podesi da bude na potpuno savršenom nivou, ma koliko da ste gabaritni ili zahtevni. E sad, ako vam se dopadaju ova sedišta i obloge interijera u kombinaciji kože i crnog mikrofibera, računajte da to košta 3700 evra. Oni lepi farovi koje možete da menjate zajedno sa adaptivnim tempomatom i još nekim drugim sistemima, to vam je 6000 evra. Točkovi od 20 solovi zaista lepi sa gumama 245/35, to vam je 3000 evra. I tu zapravo dolazimo do prve zamerke. Ovaj auto kao košta 45-50 hiljada evra. Međutim, kada ga opremite iole pristojno, kao što je ovdje naš, onda je to 70.000 evra. A za te pare teško da ćete mu oprostiti kada se ova nežna piano black plastika izgrebe već posle par meseci. Nećete mu oprostiti ni što su ključne prečice za centralni ekran tako postavljene da su maltene sakrivene od volana i morate stalno da se naginjete da ih vidite. Ili, što je još gore, sve što hoćete sa klimom je na ekranu i to sitno i u vožnji slabo dostupno. Da ne govorimo o tome što je instrument tabla veliki ekran, ali sa vrlo malo mogućnosti da ga zaista prilagodite svojim potrebama. Evo, ovo je obrtomer u komfortnom, a ovo je u dinamičnom režimu. Nevidljiv kako god okrenete. Šta će vam onda ekran? I još nešto. Rekli smo da je ovo automobil dugačak 4,8 metara. Dakle, veliki automobil. Pa onda prtljažnik od 445 litara kod limuzine, odnosno 467 litara kod karavana i ne deluje nešto naročito. Pri čemu ima apsurdnu situaciju da zapravo zbog većeg otvora prtljažnika limuzina deluje praktičnije nego karavan. Pa kad na to dodamo i činjenicu da komadi plastike koje možete pipnati, evo recimo ovdje ili nekim drugim mestima u kabini, nisu baš nekog naročito visokog kvaliteta, mnogi će lako reći, evo gotovo je, Audi je propao. Ali kao što smo na početku rekli, nemojte prerano donositi zaključke. Možda postoje automobili koji su u pojedinačnim osobinama bolji od ovih ovdje. I kod Mercedesa, i kod BMW-a, i kod nekih drugih marki. Ali paket na ovako visokom ukupnom nivou trenutno nema niko. Da ne zaboravim, čini se da je Audi izgleda priznao da one njihove oznake koje su nekada pisale na zadnjem delu 35, 40, 55 ili šta već, koje ne znače baš ništa, ni zapravo, ni snagu, niko živi ne razume. Pa evo ovdje na stubu konačno počeo diskretno da dopisuje kakav auto zaista vozite.